The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 98630 Kasenjok kirang ba senong road wa umpli Hariboy district bakentop na ki atli ki constituency kata nonong po bat jirang constituency hakas poter ilber arajar arpun riu kila lej banjurip ya kasurak ke penyaso na umdan sa bernihat kebadan lai pupra pon kilometer kebalapen tray daka MP Agarwal Company Limited. Hakan ni kajing lej jurip lalam khmat dau ba Henry Nongrum chairman haringkat kajing dan lang kirang ba senong na katekatan. Shu lay don lang ru na kaliang kibor punya district Kariboy belum khmat dau Akash Marak assistant commissioner ki officer na ka PWD bat ki bami khmat na ka company. Hakani ka jingle jurep lalap bakani ka company kalapan tray terti batang mandap rukom ya katai ka surak ka bapendu jingkerman ya ki pajba wat lada kila yo ya ka surak rong ka balam mang tingkar da ka sarkar. Ya, sama-sama sudah perlu dah. Namar ma narati ka bulu namar yo kita sering juga sa. Kadang pele tu mau buat ini babu terus. Jadi kita daw itu sebelah ini. Real thing. Tendai mo yo saya tahu pan. Iya. Still tape is there though. Hah? Okay board. Still tape ले लो. गाड़ी में नहीं. Threads है आपको. Mari lah hitam belong di ban klan quality lah kerong dah. Quality. No, quality is not uniform. Here it's fine. There on the side. Macam sat cuma boleh kan mah. Apa dah ngeri boleh buat. Hani beri ke kandau sudah tak kerana pajak ni. Kasurok ya kum. Sudah dona thread dona. उसको ये पूरा क्लियर सामने ना मट्टी का प्रॉब्लम है कोई मतलब ऐसा हो जाता है एक्स्ट्रा वाइड नहीं होगा ना तो एक्स्ट्रा होगा और कभी अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है अलाइनमेंट क्योंकि हम लोग ऊपर में रॉन्ग जब स्प्रेड कर देता है ना तब पता नहीं चलता है कोई और ऐसा इधर में नहीं होना चाहिए पूरा सील होना चाहिए नहीं तो अगर पानी अंदर जाएगा ना जल्दी खराब होगा रास्ता तो सील नहीं तो पूरा देखा ना Wherever junction is there, at least they should have provide small beam pipe. That part, as technical part, too. You can clearly see from our eyes the difference between this work and over there. Okay. Actually, right here, so on that day we had a torque wire, sir. With them, that's why, like maybe from Marmain to till this stage you have seen, so all the stage you have seen, just you came back. Sorry, sir. we'll just move ahead like 2-3 meters. We'll just go there. Sir, okay, chalo. So if everything is done properly, even this kind of work can be done properly. Okay. But it's just that everything will have to be taken care of.
Memersap resmi dah umsap sepong. Garam sudah pada kami roni kah? Tadi ni ayat berapa ya? Ada yang extra हो जाता है. Jadi अच्छा से करने तो ढाई 4 मीटर नहीं होगा 3.7 होगा सर. बारिश का पहले करने से ठीक है. खाली भालू देगा सर. ऊपर से स्प्रे मारेगा. मार दिया ऐसा ऐसा किया लोग. ओ प्रोजेक्ट मैनेजर इधर देखा. देखो ऐसे निकलता है सर. स्प्रे मारेगा उसके बाद बालू से देता है लोग. वो तो स्टोन डस्ट दिया. नहीं वो स्टोन डस्ट दिया उसमें तेल मरा है ना इसलिए दिया है. स्प्रे मतलब मट्टी निकाला ना तो आप लोग स्प्रे करेगा. स्प्रे करता है उसके बाद बालू से देता है. स्प्रे करता है तो गाड़ी थका में लगेगा बोल के डस्ट दिया है. पूरा ये मीडियम में तो हम लोग का बस्ती में इधर काम में तो बहुत आराम है. ये हम लोग पूरा रास्ता में बस्ती डस्ट दिया है सर. डस्ट नहीं इधर से उठ जाएगा ना मान लो सब. आप जो भी बोलो लेकिन आप लीडर ने पूरा 60 किलोमीटर कंप्लेन है. अब खुद देखे बोरिस स्टार्ट मेरे कंडीशन The सही whole straight है. the condition is like this one. Mandagasni nagaliang jong ka senjuk ki rambak snong rut wampli ka bakan dhop nadu ka snong juwe hadu lum nongrim bat kite ki snong barat phaj ki bangiat Mandagasni ni yawan inspection ha ka badai bakan nek surop bala pentre da ka company MP Agarwal bat ngi songu ru ya audisi hagine tiyo bladep ngi labu komplain chapo office yang DC batang ba ka jing sengap yang DC Mandagasni ula pha ya we minister bat nadu mendem step ngila sedang ya kene inspection nadu ke puar kumba CBJA nadu nang tei na umdan bat terter hadu hang neh po lum nongrim barnihat bat ha kajing syam jungi Mandagasni ngi nak liang senjuk kira mbak snong rangkat bat ki officer jong pludi lam bat umagistor ngilap sibon ki dina ki blap trade terti da kene company hak bade kajing siang rong terti khamtam le ya keserop kablang susna syan hakine ki kindiat tayo ko adap henry menengi da kho da kakti ka rong kambat ba kata kadai ka wei ka jing komplain ka jungi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bangsiam ka long ba teng ki kendro kimbiang ki gat wol kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ke bang idon kam ya ki humpat ban ai ha ki sok snong ki jungi te nakaliang jungi ki babun hi ki nakaliang company ki ong bakin sa pendep ya kita baro phaji dawa ka jungi bat ka ba kongsan hi nakaliang jung company ki ong dona plak ka ka DPR kata kadai ka ong jungi nakaliang company ini nakaliang kesenjuk ki ramasnong ngila kerpat ya ki ibabun hi bakin pendap no haswa ban wan kane kayom slap hakane ke por ka pamta te ni gerpat ya company ba kitu ki jeka baki kho ya kirong bakin sna repair sa chisen bat ni gerpat ro ya company ban pendap haswa jong kaliur to hak bedai bat ka jing siang ya kane ke surop namar bat ki ong baki jingirban jong kata ka de shin si ten re ngilap teng ka don hi ki jeka ba kal arben teng ka don ka jing tam ten re ki babun bangilap kam tam le padang balong butlum te teng kalong jiro kata ka jingirban dia kumtang gerpat ya company bahkan Cina biang sajisen balada company kam Cina ngi nak liang kesenjuk pada yang ingin hap ban ai jor biang saudisi la nesha kibor ki bhaluar jong ke sarkar henry nak liang jungi kesenjuk hajuk ke por ngi suban ai kublai ya ke sarkar kabla pan sungap ya ke nawa ka jongi bal ai kena serok kadik amount ke bahe henry heuse ka kimi nanti jongi ki pajba hakane ke por ngi dan kimi nanti bakane serok kan ne da ki posnam henry tang hak stior rio kena serok kala jor thaino dia kumtang gerpat ya kibor bhalor ne ke sarkar bahkan pek milam ya kene ka jinge ka bangina kaliang kinong kusnong ha kene ka area ka jungi ya kendo kagawai kaliang ni penpa ko jing sunu ya magister na kaliang ka DC ka ba lapha ban joint inspection bat ka PWD department na ka banta jong kene surong te kumba phi I ba philap idon ki jaka ka ba kene ka company kala pentre torti sisa gila ba almost na dondra sadu samarnan almost 5 km ka de ka jing
kejing i kejongi bat kejing lap berangkat bat majesor kalong kejing pentrei torti ke balong palat put tengi kerpat bat hatu tu kepuar ladon langru in majestor bain peklem na banta jong kene ka suruk kejongi nemar ngi setu adin bang layo ya kene ka suruk minom yok syu kan simpor kumba arpol ane lai pusnem anor kata kadon kejing ut kejing nam naki liang jong kidong sung snong dei halor kata kanong rim kum kirang ba snong idon kamin sim ka basiu kya na ka banta jong kene ka suruk na ka banta ban ai kejing bit jing biang na ka banta kidong sung snong hibaro gawe ngi setu kene ka suruk kedai ke budlum deu titsnam jong kene kidong sung na ka banta jong kene kidong sung snong kibang idon arpolai telik snong nadu na jowe hadu hangne habor nihan te galong ka e ka ba don kambha na banta jong une surok dei namar kata kadaw na galiang ki sunjuk kirang ba snung ngila sim khia bat midon ru ka min sim ka ba seu khia na ka banta jong ne ka surok na ka banta ban bit ban biang lang na ka banta udu pusuk bat mene marsin dat inspect na galiang ka office jong DC majestor kular babanle ai report sendon no ye DC nang ba naga benta ban penbit penbiang shwa baga ayom slap kan poi te hakane ka por ki umba mene ka por bangin one inspection kidang don ki benta ka ba ki artwork ru kimpat dep ba andre ki mut ban le carpeting no andre na kaliang ka jongi ki sunjuk rang ba snong rangkat ka jingdon rangkat ba image store ila ong ye ki ba ki haban clearance wa ka ne ka artwork ka jongki adin ka tang kum ka sunjuk isha ba ki le carpeting ba kidon ru kinala ba kini ki humpat ki ba kimpat pendep ha ke kita ngek scam ba kumba lebu ke jing kular mak jongi ga sunjuk ke ba ba ngek scam ba kan company kila ba pendep po jong ne snap baru kini ki humpat ki gadwal ba kumta terter ba hakane ka por kumba lakran bahaswa jungai seman jongi ya sunjuk kirang bak senong jeng tani kau rutwa umpli ida penpau kecil sungu kebak tau ya ga sarkar Meghalaya kantan ni deputy chief minister ni sab presiden tan song ibala simkhia ga jingut ke jingnam ga jongi ban ayo le surok namar ba kumba pilatip bat lai i hagi media bala sisa ngila jenjar ki bontli ki snam andre mar ga jing simkhia jong kene ga sunjuk rangkat ba ki nong sung snong bat ka PWD department ngila banong ba kila sim khia ngila la ban penurlong ban aya kane ka sanction ka amount ka bahe bha ndre ka jingkwa jongi ha kane ka por ka long ba ka surok ka de ban long genuine ba kane kumba shpol ne khapsan pli kisnam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya